Veliki pozdrav svima, prvi put u novoj 2026. godini. Moj prijatelj Tonči Vujčić je došao kod mene da odradim ovu uru. Tonči, sretna ti nova godina. Dobro večer, prijatelju. Evo, taman sam s termina. Odigrali smo malo baluna, mi starci. I evo, s Guštom ću malo popričati s tobom o našoj kratkoročnoj budućnosti, našim željama i svemu šta nas dira u srce i dušu i o tom našem susretu skorašnjem. U godini postoje dva perioda kad su grozna, to je kad je zimska stanka i to je kad je ljetna stanka, kad nema Hajduka. Mislim, ima ga u ovim pripremnim utakmicama, ali to nije to. Jesi li gledao pripremne utakmice? Jesam. Gledao sam pripremne, ovu zadnju sa Širokim sam zakasnio, nešto sam bio radio pa sam zakasnio nekih 20 minuta po ure. Ali sam pogledao u principu sve, kad god mogu naravno popratim, ali kad nema tog natjecateljskog naboja, onda nije to, ali bilo šta što se događa oko Hajduka, tu sam zanima te, pratiš, nekako se ne kačim na ove priče o transferima, to smo i ti već 100 puta iskomunicirali. Ja se izoliram od toga jer puno imam godina i puno prelaznih rokova je iza mene i velikih najava, hoće, neće, pa lakše mi se nekako isključiti i evo sad na kraju prilaznog roka podvući crtu i vidi šta je bilo, šta nije bilo. Pa posebno me ona priča s Perišićem, ona me definitivno skroz isključila iz tog nekog interesa, nekog višeg interesa za svakodnevno praćenju transfera. Naravno da pratim, ali ih ne proživljavam više na način kako sam ih tad proživljavao. Tako da za mene je uvijek plus i uspjeh kad se niko ne proda, u smislu, igračkom smislu, jer sad smo svjesni da se neko mora prodati jer treba isplatiti plaće i tako dalje, ali gledam sad nogometno, čisto nogometno, da je uvijek najbolje kad dobar dio ekipe ostane, posebno ako ekipa kao što Hajdukova ekipa ima potencijala, onda je veliki plus šta duže da igraju na okupu sa dobrim trenerom i po meni se tu može samo događati napredak ili ako Bog da bar zadržati ovi nivo forme i broj bodova koji smo osvajali prošle sezone. Pa, ajmo prvo na te pripremne utakmice. Kako si vidio ih? Dakle, 3 utakmice, 3 pobjede, Croatia Zmijavci, Posušje i Široki Brijeg sa iznimkom Posušja gdje se igralo 4 puta 30. Ostale su bile 2 puta 45. Dobro, dobili smo na neki način Giljamona, mada još nije uvijek taj trkački dio, nisam baš, još uvijek djeluje pomalo nezainteresiran, ali ono što sam cijelo vrijeme priča da je u njemu stvarno ogroman potencijal, ideja, uvijek je njegovo dodavanje dubinsko, jako učinkovito za ekipu i mislim da bi mogli stvarno imati benefite od njegovog tog kreativnog dijela, međutim, evo, vjerojatno će morati imati nekog u sebe koji će pokrpiti defanzivnu trku i taj obvezni dio igre. Ali vidi se da ima u sebi klasu, ali još uvijek mislim da mora podigni intenzitet trke, ne vidiš ga nikad u sprintu i tako dalje. Šta mi još u pripremnim utakmicama, da i sad ne analiziramo sad kako je šta rezultat, nego uvijek mi je zanimljivo vidjeti kako se, prije svega sam je bilo zanimljivo vidjeti kako se vraća Skelly, jer je jako nezgodno poslije ozljede i mentalnom smislu se vratiti, nisi ti u glavi isti igrač ko prije ozljede. Treba to, naravno s utakmicama će se to vrlo
kroz skoro vrijeme zaboraviti i onda ćeš moći ići punom pogonu kad vidiš kroz 1, 2, 3 prvenstvene utakmice ćeš zaboraviti na ozljedu i o njoj nećeš razmišljati, ali sad je podsvjesno te ipak to malo koči i nadam se da klasično da se neće događati sa ove druge ozljede koje najčešće se profesionalnim sportašima događaju nakon težih ozljeda i velikih pauza. Drago mi je bilo ponovo vidjeti mog ljubimca Skoku. Volim ga vidjeti na terenu, ima to nešto što se meni sviđa. Pokazuje isto slično kao i Pukštas kad je išao u Solin, da nije to shvatio kao degradiranje, nego jednostavno prilika da se razvija kroz solidan seniorski nogomet u malo surovijim uvjetima, što je svakako za mladog igrača dobro. On to nije shvatio kao degradaciju i kaznu, nego kao priliku za napredak. U USKOK-u se ponaša jako dobro i jako je bitan za ekipu. I meni ovim pripremnim utakmicama isto pokaza da on to može i da vrlo brzo po meni bi treba biti jedan od ključnih igrača Hajduka. Stvarno u skoro vrijeme možda već bi mogao poprilično participirati na proliče. Sve ukupno, kako bi rekao, evo, sve te utakmice su se igrale u onom prvom sastavu bez Livaje i bez Rebića, jer je očito ciljano bilo da se ekipa napravi ona koja će se suprotstaviti Istri. Znaš, dosta ljudi govori kao nije dobro da se pripreme odigrale u Splitu, da se igrači trebaju dislocirati, pa ja mislim da se malo to diglo na neku višu dimenziju. Mislim da je bitno da imaš uvjete za trenirati. A što se tiče dislociranja, nije sad baš neko razdoblje u godini kad će navijači tebe pritiskati, bit će ti tu, dobro, moguće da bi bilo bolje da te dislocira, da si osuđen na ekipu, da si 15 dana osuđen jedni na druge, ali ne mislim da bi sad to trebalo biti nešto značajno što će utjecati na ostatak prvenstva kod pripreme. Tvoj primarni zadatak je akumulirati malo fizičke snage i taktički se dorađivati. Ne mislim da to sad treba ići taj momčarski duh je bitan, ali njega možeš graditi. Njega ili imaš ili nemaš, njega možeš graditi i ne moraš ti ljude staviti u karantenu i neke posebne uvjete, gdje prisilno su skupa i ne mogu otići doma, nego su tu pa si osuđen jedan na drugog, ali ne mora to značiti ako nisu u dobrom filmu, oni se neće konektirati. Ako su dobri, naći se oni. Tako da je to, možda naravno da je bilo bolje da odeš na pripreme, drugačiji osjećaj i sve, ali ja ne bi stvarao neku veliku dramu oko toga što se nije išlo na pripreme. Daj Bože da ove pripreme nama donesu neki uspjeh, odnosno da osvojimo titulu prvaka, pa da vidi nekoga ko će sljedeće godine ekipu odnosno negdje na pripreme. Ajmo se malo vratiti na Skoku. Znači Skoko, sad gledajući ovu zadnju utakmicu koja je bila baš generalka za Istru jer nisu igrali ni Rebić ni Livaja, po toj utakmici on je trenutno prva zamjena za ofenzivni dio. Dakle, on je ušao odmah umjesto Durdova. Ali moje mišljenje je da se u ovoj polusezoni njega definitivno treba mu davati minutažu jer on na ljeto mora biti spreman za upasti u prvi sastav. Tako je. Mi na ljeto ostajemo bez Pukštasa najvjerojatnije i Almena odlazi s posudbe. Tako da on mora zauzeti. I vjerojatno je Sigura koji ti je... Dobro, ali Gorin, da, Sigur ok, ali dobro koliko nije na toj poziciji. Gorin konkretno za tu poziciju neke desetke ili osmice, ovisno o kojoj fazi igre se radi. To Skoko mora zauzeti i on za ljeto mora biti definitivno spreman. I mislim da jednostavno to mora biti klubska odluka da kroz ovo proljeće se on uklopi u prvu ekipu. Pa da, ja sam mislio da ćeš reći da bi ga trebalo izvući sa te dvojne registracije. Ja možda čak i ne bi ga izvukao s dvojne registracije, ali bi
bi ga Pazi, više vodio. on ima 20 godina. On ima Da, 20 da, godina, nije to to, više nije tako malo, je. ovo je sad zadnje da uđe u prvu ekipu. Zato kažem, veliki plus za njega da je upravo sa 20 godina, upravo s 20 godina on spreman igrat treću ligu realno i da to govori nešto o njegovoj glavi i samopouzdanju, ali vrijeme je, znaš, vrijeme je da participira i slaže se s tobom. Možda da i ostane vojna registracija, ali da više participira u igri Hajduka nego da igra za USKOK. Jer nema tu više, što se reka, razvoja više. Ja nekako uvijek mislim da je on negdje 18, 19, 20 godina, to su već ozbiljne godine igračke. Stvarno ozbiljne godine i ti moraš... Ali on to i pokazuje, on stvarno pokazuje. Nikad od njega nisam doživio da se boji, da se boji da će pogriješiti, da će nešto, pun je samopouzdanja, rastrčanje, naravno greške se događaju i to je klasika, ali stvarno u njemu imamo dobro potencijalnog, ružno mi je sad to reći, potencijalnog igrača za prodaju, jer ružno je kad se veselimo kad nam se igrači prodaju. Ja sam navijač, ja želim da svi naši najbolji igrači ostanu tu, ali s druge strane moraš biti realan i znaš da baš malo klubova mogu opstati na način da ne prodaju igrače. Ali evo, volio bi da ih prodajemo kad osvojiš nešto, kad si visoko na tablici, kad uspiješ odigrati u nesretnu Europu, onda to u velikom postotku diže cijenu, prodajnu cijenu, vidi se po Fruku, vidi se po puno igrača. Fruk je opet dimenzija više, nego govorim o igračima iste kvalitete, ne možeš, evo, Franko Kovačević se sad prodaje iz Celja za 3,5 milijuna eura, to je velika cifra, a realno da je Franko Kovačević igrao u nekom drugom klubu, onda bi to bilo 5 ili 6 ili šta znam. Tako da nije manje važno kako stojiš na tablici, koliko si dobar ili loš ti kao klub, a definitivno Skoko mora biti taj koji će igrati. Mislim, mora. Na kraju se pita trenera, ali dobro si to primijetio, mislim da jako visoko kotira što se tiče ulazaka u igru. Sad, je li to zato što nema Marka i nema Rebića u prvoj utakmici, pa nam to izgleda jako blizu, ali prvi za Krovinovića bi bio u meni u redu i to je to, bez upitnika. Pa mislim da nije to toliko nužno vezano za Livaju i Rebića, mislim da je to vezano više za, ajmo to staviti ovakav okvir, Garcia je u zadnje 2 utakmice gurao Almenu na tu poziciju, gdje se Almena odlično snašao, mislim, to je jasno, ali moje mišljenje je da smo tu onda izgubili na desnom krilu. Ovako Skoko ima to znanje s loptom koji se traži na toj poziciji od Almene, ima to znanje s loptom, taktički inteligentan igrač, može to odraditi, a ovako onda vratiš Almenu na desno krilo i opet imaš 2 pozicije dobro pokrivene, a ne kao u ovom slučaju da samo Almena je, ajmo reći, pozitivan faktor u ekipi. Nažalost, evo, to mi nije baš drago za ustvrditi, ali mislim da je to, da pokušavamo biti objektivni, da Durdov na ovim zimskim pripremama malo nije uspio se na neki način nametnuti, a očito je Garcia njega možda vidio kao startera u nedjelju i sad mislim da je to na neki način dovedeno i u pitanje s ovom zadnjom utakmicom protiv Širokog, gdje ga je prvog izvadio i ubacio Skoku. Pa meni je Durdov je sam meta hejterima koji uvijek čuče i žele biti pametni i kazati kako on nije taj. Teoretski je moguće da on neće biti taj, ali malo je godina, ako smo rekli malo prije da je Skoki 20, njemu je 18, i istina da on sad u ovim pripremnim utakmicama nije i vidi se kod onih promašaja. Vidi se frustracija, vidi se opterećenje. Vidi se frustracija i meni je drago da mu je žao, ali isto nije dobro. To je mlad čovjek, to je meni prirodno.
Ja sada mu je sa moje 53 godine da mu najradije mu reka smiri, ne boj se ništa, doći sve na svoje, nemoj se nervirati, budi ti dobar gol. Golove i asistencije pišu ljudi koji po meni ne razume nogomet. Naravno da ti je bitan učinak, ali ako si ti u pojeo Almena ti je najbolji Da, pokazatelj. jedan gol i jedna asistencija, rekao bi ništa. Ne. I, a za njega, sad kad smo već takli se Almene, ti imaš, gubiš vrhunsko krilo i dobivaš dobrog vednog igrača. I šteta bi bilo gubiti vrhunsko krilo, baš u vrijeme kad i nemamo, nismo baš tu sad nešto najjači, ok, imaš Livorevića i sad ima Talmenu desno i možda malog skoku, baci ga u vatru, ne trebaš se bojati. A i mislim da Garcia nema taj strah da stavi, to je se pokazalo, mladog igrača u vatru. I evo, kad smo se već dosta dio ovog razgovora vodimo oko skoke, evo možemo i zaključiti stvarno da se nadam da će opravdati ovo što očekujem od njega i da neće sve završiti samo sa pripremnim utakmicama, jer pripremne utakmice su jedno, a podržaj jakih utakmica prvenstvenih, posebno kad se boriš za titulu, su nešto sasvim drugo i onda je to još jedna nova situacija u kojoj ćemo vidjeti kako će se snaći, ali dok ga ne staviš u takvu situaciju, nećeš znat. Opet se vraćamo na tu famoznu ligu prvaka mladih, u koje su isto jako, ti momci su imali jako stresne utakmice. Cijela je praktički država jedno vrijeme pratila, bio je veliki fokus, igrali su protiv velikih ekipa, znači imali su te nekakve stresne situacije i velika očekivanja od navijača. Nije isto ko u seniorskom nogometu, ali je u njihovom odgoju jako bilo bitno. To se pokazalo, jer da ne nabrajamo opet koje smo sve igrače izvukli iz te famozne generacije. Pa dobro, još oko te generacije, mislim, svi su govorili da Marijan Budimir s njima u toj godini ne igra juniorski nogomet, on igra seniorski nogomet, ono gdje taktičke stvari traže i od njih. A što se tiče podržaja, to se vidjelo nakon Lige prvaka, jer, mislim, polazimo od sebe. Svi su do kraja pratili, debela većina je do kraja pratila završnicu prvenstva protiv Dinama juniora, zato što bilo je dosta onda i ozlijeđenih, hvalilo ih je, a bili su bod 2 s Dinamom i onda je na onom, sjećam se, znači bio derbi na pomoćnom terenu Poljuda 1-1, mislim da je Nazor dao gol u zadnjoj minuti, pun je bio taj pomoćni teren. I općenito se dosta tad preko Hajduk Digitala pratila ta završnica sezone, ali onda ću reći hvala Bogu, nakon kraja te sezone prestalo se pratiti juniore i pustilo ih se na miru. Ali da, upravo si, stekli su već tu neki podražaj, a ne znam, možda sad, što se tiče ostalih mladića, ne znam, Skelin se vratio, to smo rekli, to nam je drago, Hrgović standardan, Sigur očito je sad zauzeo mjesto na desnom beku sa tom jednom specifičnom ulogom, što mislim da obojica smo više puta rekli da mu to savršeno odgovara bolje nego zadnji vezni. Brajković je tu nekakvoj možda široj rotaciji, s tim da je produžio ugovor do 2029. Bila je i ponuda iz druge Poljske lige za njega, koja nije prihvaćena. I Silić je sad praktično postao jedinica jer Ivušić nastavlja s tim imati te kronične probleme sa pubičnom kosti. A bi ti što dodao? Pa evo, dobro, sad kad smo se takli malog Skelina, tu je, vidiš da ok, solidan, ništa više od toga ne možeš reći, ali mi je drago ga vidjeti na terenu, drago mi je da se vraća, to je predivno, jer od njega se očekivalo da postane ovo što je postao Mlačić. I više. Pa, ovo je visoko što je postiga sam Mlačić, znaš, ovo je visoko i dobro, vidit ćemo. Ja se nadam da hoće i nema razloga da to tako ne bude, jer ako imaš potencijal, imaš ga, sad je stvar koliko ćeš mentalno progutati tu povijest sa što se tiče ozljede i glava gori kad ti si fizički uđeš u muški, kad pošteno radiš, bez izuzetka ti se vrati. Osim ako te Bog ne znam,
ne kazne opet s nekom, ne daj Bože, ozljede. To što se reka, Sigur, dok si govorio kako je sad ponovo dobar na desnom beku, iznimno mi je ža da ga se vodilo, da ga se jednostavno premištalo. Igra i krilo, igra i beka, igra je zadnjeg veznog. Šteta da je, ako se pokaza na jednoj poziciji, zato i za Almenu isto govori. Šteta ako se pokaza na jednoj poziciji dobar vrhunski, nemoj ga kazniti zato što je on toliko dobar pa može pokriti neku drugu poziciju, ipak se nešto pogubi u tom svemu. Znaš, više i kad ga vratiš na desnog beka ne pokazuje one kvalitete koje prethodno pokaziva. Nisu iste kretnje, nisu iste obveze, defanzivne, ofanzivne, drugačije, jednostavno drugačije, baš drugačije se nogomet igra na zadnjem veznu i na beku. Isto tako kažem za Almenu, on odigra, momak ima jednostavno tu ideju igri, ima taj vic. Dobio sam od našeg Dade iz Širokog Briga par poruka u kojem su neki iz Širokog Briga rekli bez izuzetka da im je Almena najopasniji igrač bio na terenu. Da im on izgleda najopasnije. Da je jednostavno nepredvidiv i on ima to u sebi i zato ako je momak to pokazao na krilnoj poziciji, treba bi hrabar i staviti skoku i nadat se da će, evo, hvala Bogu, počeo i Puki trenirati. Poznavajući Pukija, vrlo brzo će on te pripreme, mini pripreme odraditi. Sad, je li realno da participira u utakmici protiv Istre? Mislim da ne baš, jer ne bi bilo... Ne treba ni forsirati, objektivno. Ne. Tako da ovo sve što si nabrojao, manje više dobro. Novinović da vrhunski gol, kada ga je poklopio. Smijem biti iskren, znaš šta sam ja pomislio? Ajme, majko, sad će svaku šutat s 30 metara. Da, istina, sad ali izgledalo je fantastično. Je, top, nema šta. Opet, evo, zaključit ću, pričat bilo šta na osnovu prijateljskih utakmica nema smisla. Ja se nadam da oni su znali koji je plan i program, da su to odradili planski i da Istra koju treba stvarno ozbiljno shvatiti ipak neće biti nešto problematično. Ne bi nas smilo biti ako mislimo biti frajeri za potuj se za titulu. Ne bi nas smilo Istra na Poljudinu, a ne bi smila biti problem. Ne bi nam smio biti problem ni Dinamo, ni Rijeka na Poljudu, a ne Istra. U smislu respekta svakako, znači svaki klub moraš respektirati kao da ti dolazi Real Madrid. Ali respekta da, ali straha stvarno ne bi bili. Trebalo bi smi i moraš znati da je Poljud tvoja tvrđava i moraš rijetko gubi bodove na Poljudu ako misliš biti prvak. Ili neću reći ako misliš biti prvak, nego ako misliš se potući za titul. Ajmo onda sad malo na prilazni rok. Rekao si da ne pratiš s istim žarom kao prije, ali doduše nema se ove zime ništa puno ni pratiti po pitanju ulaznih transfera. Nije bilo ništa do prije 24 sata. Kako ti gledaš na to što će Dario Marešić vjerojatno postati novi igrač Hajduka? Pa, ne možeš ništa reći loše. Stvarno ne možeš ništa reći. Momak igra na top razini. Sritan sam da dolazi u Hajduk. Jako dobro se uklapa u priču o Garcinu sa build-upom iz zadnje linije. Defanzivno odličan stoper. Kreativno je, baš sam danas pročitao da je u principu najbolji u tom kreativnom dijelu praktički skoro u cijeloj ligi. I super, ta priča se od ljeta vuče i ajmo reći da je dobro da nismo dali 400, nego sad prošlo je neko razdoblje, tu smo blizu i evo dobit ćemo Marišića, možda provlači se za nekih 100.000 eura. Pa je, tako se piše, mada je Bjelanović izjavio
kao da Hajduk trenutno nema te novce koje oni traže, ali nije htio spomenuti cifru, ali meni to u momentu djeluje malo pila naopako pred utakmicu, da malo smiri svoj tabor. I ja stvarno idući tjedan mislim da svi možemo očekivati Marešića. To je nekako objektivno. Ne, to je odlična stvar. Vraćam se na ovu priču da oko prijelaznog roka, naravno da pratim, ali ne proživljavam ga na način, što smo već rekli na početku razgovora, jer često ljudi izlaze razni igrači, na kraju taj se nikoga nije nikad možda u Hajduku ni spomenuo, provlači se kroz medije. Ovaj put se ni to nije događalo, niti se konkretno ništa događalo, nije bilo nekih pretjeranih najava, ni odlazaka, samo je bila ta famozna sapunica oko Mlačića. Realno, stvarno ne znam šta bi sad u ovom trenutku treba biti problem oko tog transfera ako su se dogovorili Inter i Hajduk. Mislim da se to trebalo realizirati. Ja razumijem da nije lako otići talijansku ligu, da te donekle strah, ali daj, malo se ipak suoči sa realnošću. Stvarno da se posložile neke kockice drugačije, ti bi bio umjesto Skoke, ne umjesto Skoke, nego bio skupa sa Skokom u Uskoku ili ne znam u Croatia Zmijavaca i veliki upitnik kako bi vrijednost postigao. Nije mi jasno da roku od pola godine postaneš, neću reći bahat, gramziv, ne znam koji je interes, evo stvarno ne znam šta je sporno ljudima koji se brinu oko njegove karijere, evo. Plan razvoja. A plan razvoja Luka je plan razvoja da recimo polusezonu odigraš u Hajduku za početak. I ako tu polusezonu odigraš dobro i ne znam, sa nekim dobrim, ako imaš uspjeha ili šta znam, ako se odigra dobro, ne vidim razloga zašto se ta posudba ne bi mogla i nastaviti i dalje. Ne znam, možda sam ja sad malo preoptimističan i utopista, ali plan razvoja, dobio si ponudu, dobro je za klub, taj te klub odgojio, moraš shvatiti da, ja razumijem da gledaš sebe, ali moraš malo gledati klub. Klub te je stvorio, klub ti je dao priliku, kako bih rekao, ti možeš tog igrača stvoriti, naravno da plaćaš privatno treninge, sve živo tamo, ali uvijek je na kraju bitno na koju si pozornici izašao, koji si grb ponio na prsima, za koji si klub igra. To je faktor koji je, vraćam se opet na Franka Kovačevića, drugačije je kad ti daš 24 gola u Hajduku ili u Celju. Nema to istu težinu. Tako i ovdje. Sad će ti neko reći Celje igra konferencijsku ligu. Ma znamo kako je sve u redu, mislim bez sve pet. Samo ja tvrdim da nećemo sad pričati o Hajduku, da je Franko Kovačević igra za Rijeku, da ne bi otišao za 3,5 milijuna eura. Evo, neću pričati o Hajduku. Već za više. Da, to govorim. Tako da mislim da bi tu trebali malo biti, ja razumijem da razmišljaju o sebi, ali ako si ti dobar, Rada Mlačić je iznimno talentiran nogometaš, dokazano, i ne sumnjam da bilo koji izazov koji se stavi ispred njega u budućnosti u njegove karijeri, da ga se ne bi trebao bojati. Mora shvatiti da klub jednostavno živi od prodaje i da nije ugodno sad kad je Hajduk uspio ispregovarati tolike novce da blokira taj transfer. Ok, tri su strane u priči. Igrač, jedan i drugi klub i svak treba biti zadovoljan u tome svemu, ali kad bi pogledao širu sliku, kakve su ambicije bile prije 5 ili 6 mjeseci, i ja mislim da plan razvoja mu ne bi bio upitan da je recimo došao po njega neko na početku sezone i ne znam da 500.000 eura Hajduku i odveo Mlačića u Primaveru da igra i da mu iste uvjete ili pola od ovoga što on treba dobiti. Ja mislim da bi se objeručki prihvatilo. Ne znam zašto se sad
promijenilo sve u roku od 6 mjeseci. Opet ponavljam, naravno ne želim razmišljati na način da ga ideš gurniti. Ali mi znamo jako dobro da je Pašalić svojevremeno otišao iz Hajduka zbog lošeg stanja financijskog. Nažalost, to nas tako prati, imamo i... Pa onda je tragično ako smo opet u toj situaciji. Pa tako će ti biti, pazi, nogomet nije profitabilan, ne možeš ti od nogometa zarađivati. Znači ti ćeš uvijek ćeš biti kratak, možda treba povesti računa da taj budžet stvarno ne prilazi neke brojke. Da nemamo više igrača koji ćeš platiti 600, 700, 800 tisuća eura, ali Vaja je priča za sebe, on je svoje novce zaradio kroz igru, kroz marketing i tako dalje, mislim da je on svoju plaću nekako kroz svu tu priču i zaradio. Ali neki likovi se pojave, znaš, pa eventi Miša, znaš, plesuješ mu 600-700 tisuća eura plaću, to bi trebalo zaobići. Trebalo je malo protrest kako izgleda ta, ne znam, famozna radna zajednica, ne mogu se u to mišati jer ne znam, ali trebaš malo sve troškove, neke okvire a da prvoj momčadi ne utječe na prvu momčad. Znači, ne diraš trenere za razvoj, ne diraš ništa što je bitno za struku, ali administraciju svesti na minimum i troškove igrača, isto tako ugovore, ima klubova koji su i bolje stoje i igraju u Europu i tako dalje, pa nemaju takve ugovore. Eto, to je onaj dio na kojem ti trebaš uštediti. Ali sad, vraćamo se na Vlačića. Obožavam tog igrača, žao mi je da mislim da će on otići, na kraju će to tako biti, mislim da hoće, ne znam, to sad možda sad pokušaš izvući nešto, neki plan, program, ali to je neminovnost kad dođu takvi novci. Vraćam se na Marija Pašalića, meni je bilo famozno, kad sam pričao s njim nisam mogao vjerovati da zovete Chelsea, ti će ode pred bankrotom, pola igrača, pola 80% igrača bi trčeći pješke otišlo u kluba, ne bilo koji drugi kluba, ne Chelsea iz tih vremena. On je plačući odbija i shvatio je da ipak taj njegov transfer će značiti injekciju Hajduku, što je napravio i Vukušić. Treba vjerovati prvo u sebe i vjerovati da možeš, da možeš pobijediti sve prepreke koje stoje ispred tebe, a ja mislim da je Mlačić takva vrsta igrača pred koji se ne bi trebao bojati. Dobro, ali sad nije naravno ista situacija kao prije 10 godina, ti sada evo na primjer... Ne. Da, shvaćam šta želiš reći, da, ali ti sad na primjer, evo sam za početak godine kroz članstvo dobiješ jednu solidnu injekciju i tako dalje, ali shvaćam tvoju poantu. Nama je, nažalost, ta struktura prodaje mladih igrača narušena u ljeto 24. Znači mi smo godinama unazad imali situaciju da nam mladi igrač odigra sezonu, čak i 2 i onda se proda. Tako je bilo, ne znam, Vlašić je odigrao i više sezona, Domagoj Bradarić je odigrao 1, ali je otišao više na silu jer je on tražio, ne da ga je Hajduk želio prodati. Bijuk je odigrao 2 sezone, Ljubičić sezonu i po, Vušković sezonu i po do 2, ovisi kako gledate. I taman je onda ljeto 2024. bilo za Pukštasa, isto nakon sezonu i po 2 da ode i tu je nastao kratki spoj. I onda sad moraš Pukštasa vraćati u život, a onda tu i Sigura isto, a onda tu ideš neprirodnim putem da sad tu ideš prodati dečka koji je igrao 13 utakmica, koliko, 14, jer je takva situacija. Da, istina. Realno, znači neki logičan smjer je bio ljeto 24. Pukštas, možda i Sigur, ljeto 25. Prpić ili tad Sigur, svejedno, i onda da mirnije čekaš iduće ljeto, pa onda ne znam, onda Mlačić, Hrgović ili neko. To je savršeno nacrtano, kao sve u životu. Znaš, ja planiram sad
to ove godine radi to, plan mi je uprihodi toliko novaca, jer ako napravim, uložim to, znaš, ono, ali onda ti se nešto puta izjalovi i recimo, ne znam, u tim kuluarskim pričama je i svojevremeno Puki odbio transfer. Da, nije želio ići u Parmu, upravo zbog razvoja, jer je Italija. Parmu, ja mislim čak, ne znam je li ona priča o West Hamu istinita ili nije, ne znam. Newcastle, pardon. Svaćaš? Da, on je navodno samo želio Njemačku. Zamisli da, evo sad, s perspektive igrača, da si ti tad otišao u englesku ligu, puno si ima više šanse, puno si manjim pritiskom, kao bi ti rekao, kad si otišao tamo, znam da je razvojno malo teže, uvijek je teško, uvijek je izazovno, dolaze igrači sa cijele zemaljske kugle, Afrika se razvija na maks i konkurencija je velika i onda ti, stari moj, morat ćeš se izboriti ovako ili onako. Šta je razlika? Razlika je broj godina koji imaš, godina života. Jer drugačije kad ti odeš sa 18-19 godina ili 20 ili kad odeš, ne znam, sa 25. I onda ti se treseš kad ti odeš sa 25 godina vanka, 26, tebi je panika, tebi je svaki transfer, znaš, sljedeći šta ćeš, ako kihneš nije dobro, ne smiješ se ozlijediti, ne smiješ ništa. Zato, brate, prešao si igricu, prešao si level prije od drugih, prirodni slijed je da ideš, daj Bože da doživimo to da mi ne moramo od njih prodavati. A zato ti fali Europa, mislim, to je jasno. A fali ti Europa, znaš šta, onda kad budeš, znaš šta, kad mi budemo u situaciji, onda će ti igrači stvarati probleme. Onda ćemo mi stati dobro, oni će imati dobre cijene i želit će otići iz kluba, a ti opet nećeš moći biti u prilici zadržati igrača koji ne želi ostati. Koliko god on bio vezan ugovorom ili ga ti lipio po tribini, to je put. Znači, ugovor kao takav, on igrača, on ti daje neku sigurnost kod prodaje, ali onog trenutka kad igrač odluči da misli da treba otići, kad dobije neku ponudu, nažalost u tom trenutku to ti je kao da zadržavaš curu koja te ne voli, a ti pošto po to ćeš zadržavati, nema smisla. Tako da, uvijek će biti tih igara i igrica, ali evo, štitiš se s tim ugovorom i nadaš se da ćeš dosegnuti taj nivo da nećemo morati, bar ovako je panično prodavati igrača. I po meni, ja smatram da Vučević odrađiva dobar posao, jer je u istoj situaciji kako su bili i Kalinić i sad sam blokao, sportski direktor poslije Vitali, u istoj situaciji financijskoj, ali on ako odradi, u stvari on je odradio taj transfer sa svoje strane, sve napravio i mislim da je u isto teškoj situaciji gdje nasušno moraš prodati igrača, je uspio to odraditi na jedan poprilično dobar način, jer realno Vlačić je odigra polusezonu, jako mali broj utakmica u kojima on neupitno pokaza sve dobro. Tako za plus, po meni plus za njega i za tu prodaju. Ne bi ja rekao da je Vučević u jednako teškoj situaciji kao Kalinić i Vitali, on je u težoj još. Jer njih dvojica nisu nikog prodali. Znači, to znamo, Kalinić je prekinuo s Andyjem Barom oko Pukštasa i tu je puklo. Vitali nije dobro, bila je kombinacija klub Briži Durdov, to on nije uspio završiti. Ja ne famozne izjave po medijima da nemamo novaca, to je za mene toliko neoprostivi gaf predsjednika kluba da ja jednostavno preko toga ne mogu prići. Ne mogu prići preko toga, stari moj, to je toliko amaterski, ja mislim, toliko amaterski bilo odrađeno da ne mogu, jednostavno nije bitno ko se kako zove, šta, ne zanima me. Ali iako znaju svi da nemaš para, ali kad ti kažeš da nemaš novaca, ideš prodat nekoga,
šta misli da će ti neko kupiti igrača i samilosti reći, to ste vi nemate pa ćemo vam mi kupiti igrača jer želimo vam dobro, vi ste klub sa tradicijom, super navijačima, bla bla. Daj brate moj, neće se niko nikad u biznisu sažalit, nego će jedva čekat da ti dođeš u takvu nezavidnu situaciju da on lipo pokupi tvoje blago za malo novaca. Pa definitivno mislim da je i Prpićev transfer takav kakav je i upravo zato što je bilo nužno prodati, znači zato ga prodaješ za samo. Nije samo, ali 4,5 milijuna eura za lijevonogog stopera. Realno u nekim drugim okolnostima bi to možda bilo i više, ali s obzirom kakva je bila situacija tu nemaš izbora. Prvu pravu ponudu prihvaćaš. Da, ali znaš šta ti je najbolji odgovor? Najbolji ti je odgovor kasnija karijera, iako nije ni to baš najbolji pokazatelj, ali generalno je. Ako je kasnija karijera tog igrača pokazala se da je dobar ili da je napredovao, da je ostvario bolji transfer kasnije svoje karijere, onda možemo pričati o tome je li ili nije. Do tada ti ne možeš reći sad je li Prpićev transfer top ili ne. Sad već znamo da je Vuškovićev nije bio top. Mislim nije bio top. Top je bio. Ali on se razvio igrača koji sad vjerojatno na tržištu vidi minimalno 40 milijuna eura. I to je pokazatelj. Bijukov je bio top. Bijukov je bio top. I generalno, ja sam malo razmišljao, možda ću reći sad nešto što je nepopularno. Ali prva ponuda, u većini slučajeva, prva ponuda koju mladi igrač dobije, u pravilu je poslije ne dobije. Ima osjećaj da koliko god ponavlja, nepopularno to, ali na prvu ponudu, dobru ponudu igrača, ako su svi zadovoljni prodati. Dok ne dođemo, opet kažem, dok ne dođemo u stavanje da ne moramo prodavati. Ti znaš koje se cifre vrtile i prije za Bijuka, pa ova priča oko Pukija, pa razumiješ, uvijek su te generalno prve ponude budu, i onda kasnije ne znam šta se dogodi s igračima. Ipak ti milioni kad ti zavrte u glavi ne mladog momka meni da sam meni počnem pričati ja i ti o milionima eura, ne možeš ti biti 100% stabilan i ponašati se kao da se ništa ne događa. A koliko to ima veze sa čestim smjenama trenera? Da jedan mladi igrač eksplodira kod jednog. Mislim, Pukštas je možda čisti primjer. Jer on u godinu dana od, mislim doslovno, ljeto 2023. Leko je počeo sezonu, gdje on bio wow, i godinu dana kasnije, ljeto 2025. Gattuso, gdje on ne liči na igrača. Jel moguće? Pa mislim da nije, mislim da je stvar, isto sad Garcia, evo Marešić dolazi, nije mladi igrač. Garcia je taj koji će Marešićeve vrline dovesti u prvi plan. A šta da ga preksutra smijeniš? Marešić postaje prosječan igrač ako dođe neki trener koji gaji nekakav drugi stil nogometa. I ispada igrač za kojem si dao preveliku plaću, za kojeg si platio bespotrebnu odštetu. Tako ispada, jeli? Ako nemaš taj kontinuitet. U prethodnim razgovorima smo isto tako govorili da ja i ti, da ja osobno ne bi dao da trener bira igrača. Jednostavno to ne bi dozvolio jednom treneru iz praktičnih razloga. Ovo što su upravo sad rekao. Neće se nešto dramatično promijeniti i ne vjerujem da će trener u Hajduku trajati 10 godina. Ko Wenger ili Ferguson ili šta znam. Ja čisto u to sumnjam, ja se nadam tome, ali čisto sumnjam da se nama dogodi da će na neki trener vodi Hajduka, ajmo reći, 4-godišnji mandat. To mi zvuči nemoguće. Iz tog razloga ja ne bih mu dozvolio da on bira igrače. Posebno jer mi u prosjeku minjamo minimalno, ja mislim, trenera po sezoni. To je u zadnje vrijeme, a možemo reći da je to taj prosjek. Iz tog razloga ti možeš reći koji ti profil igrača odgovara,
A sportski direktor mora odrediti kojeg će igrača dovesti i uloga sportskog direktora mora biti zaštićena i sportski direktor mora biti neko ko se stvarno ne bi trebao mijenjati. Znači, izbor sportskog direktora mora biti ispravan i sportski direktor, kao i predsjedniku, neću ne govoriti. To bi trebalo isto biti, to bi isto trebala biti figura koja minimalno treba biti u klubu 8 godina, 2 mandata. To je onda prava stvar. Izabrati pravog čovjeka da bude na toj poziciji, a istu stvar misli za sportskog direktora i onda on zna šta. Zna šta ti treba i ja biram igrača i mi možemo onda razgovarati. Onda možeš staviti ispred trenera 2-3 igrača i onda reći ok, evo ja sam suzio izbor pa ti od ova 3 izaberi jednog. A da meni trener dođe pa mu uvjetuje igrača, on ode, a recimo imaš trenere koji vuku za sobom po 2, 3, 4 igrača redovito, pa da on dovede svoju lokomotivu sa sobom i za pogodne ode čaj i ti imaš tu Dobro, Garcia nije takav trener, to Bjelica radi. Ne pričam o Garciji, nego pričam općenito. O Bjelici. Nijednom treneru, bez obzira na Garciju. Pa jasno mi je, Bjelica je recimo baš tip trenera koji dosta igrača vodi sa sobom. U nekim određenim razdobljima, ne znam. Oršić, Teklić. Luka, ne znam, sad ne mogu se sad svih, ali dobro, ok, možda ih on, možda mu odgovaraju kao tipski igrači, ali stari moj, kad tebe neko potira čad, a meni taj igrač, što si ti rekao, dovede me da je on samo meni broj, a ako se ga prethodno dobro platio, nije dobro. I to je nama najskuplje nam je to. Najveći problem su nam igrači koje smo platili više nego što oni vrijede. Znači, to je generalno najveći problem Hajduka od kad je Hrvatske države. Nije problem Marko Livaja. Njegova plaća zvuči bolesno, ali meni bolesnije zvuči plaća igrača koji vridi 300.000 eura realno. Kad dođe iz Hajduka, pa ja vidim da on igra u 4. ligi italijanskoj, ja ospice dobijem. Dobro, to je u zadnje vrijeme stvarno raritet. To je bilo vrijeme Branka, Fomićov, Memola, Carbonieri. To je zadnjih 5-6 godina stvarno raritet. Jer i ovi koji možda nisu uspjeli, ne znam, Mufije, prva liga, Avazijem sad igra negdje u prvoj ligi. Vjerujem i Diallo kad ode na ljeto bit će minimalno druga francuska liga ili nešto. Daleko je to od tih. Da, može se dogoditi sporadični neki metak da neko... Da, ali ovo kod Branka je bilo pravilo. Znači, većina tih stranaca je završila po nižim ligama. Da. I onda kad vidiš da taj Branko završio poslije u... Fener i Benfica. Brate moj, onda sad mi ispadamo redi, ja ne znam, ti ispadaš redikul, kažeš šta ste vi sad pljucali po čovjeku, on radi dobro posao. Ali evo, ne znam, sada ne znam. Ne znam, vidit ćemo kako se... Sviđa mi se, jedna stvar mi se sviđa, a to je da je nevjerojatno kako crpimo snagu iz omladinskog pogona. To baš jednom će mora stati, ne možeš svake godine ti izvući 2-3 igrača, dobra 2-3 igrača da prodaju. Nama se to događa redovito. Ja se nadam da je to samo jedan ciklus koji će se stalno ponavljati, ali teško, znaš, teško ćeš ti moći svake godine izbaciti 2-3 igrača po 4-5 milijuna eura iz svoje omladinske škole. Pa nama je pravilo u zadnje vrijeme da stoper izbacujemo kao na traci. Vušković, Prpić, Vušković stariji, sad Skelin, Mlačić, mali Gabrić isto kažu da je dobar talent. To je to je dobra stvar. Pa valjda ima nešto u tom kraju iz kojeg dolazi, ne znam, ili škola. Ili možda s načinom nogometa, jer Hajdukovi stoperi su vjerojatno u nižim kategorijama stalno na centru i moraju znati dobro igrati nogom.
Da, moguće i to. Moguće i to, ali evo, ja bih isto volio da se pojavi nekakav i napadač i vezni. Evo, To nam je problem, nemamo, nikako ne možeš razviti neko krilo koje će ti biti sad znaš šta je 10 znaš šta je meni golova. problem? Znaš šta je meni problem? Ja smatram da, i uvijek sam to govorio, stopera stvarno možeš proizvesti. Stopera stvarno možeš proizvesti. Ali smatraj da zadnjeg veznog isto možeš proizvesti. Krilo ne možeš. Krilo, stari moj, isto koji napadač se rodi. Trebaš ima brzinu, dribling, pa onda moraš imati ili završnicu ili centar šut dobar. Znači imaš puno segmenata koje baš nije lako uklopiti da sve imaš u jednoj osobi koja igra tu poziciju. Ali stopere zadnjeg veznog smatra da svaka normalna nogometna škola bi trebala odgojiti bez problema. Bez problema, a nama je to, ne mogu pričati o stoperskim pozicijama, nego sad pričamo o zadnjem veznom, kronični problem. Pa dobro, tu sad vidjet ćemo kakav će ispast mali Vojvodić, on koliko, ne znam, ima 17-18 godina, za njega su govorili uvijek da je talentiran, pa zadnji vezni. A kad se govori o krilima, to je zanimljivo da ta krila, razvijaju se kao krila, ali nikad ne izrastu u pravo krilo i onda uvijek ispadne da im je bolja pozicija da igraju beka, pogotovo ako imaju brzinu, a onda je to njima najčešće ispod časti, pa onda završe, nažalost, u drugoj, trećoj ligi. To ti isto kao ona famozna priča, ja nisam špica, nego sam povučena špica. Opa, znaš, stari, to je micanje odgovornosti sa sebe, ako si špica, špica si, brate, 9 na leđa i udaraj. A tu, ne znam. Što očekujemo od projektnog dijela sezone? Pa evo, sad ću te reći, ja ću ti odgovori protupitanje. Jesi li zadovoljan sa jesenskim dijelom polusezone? Kad govorimo isključivo o prvenstvu, da. Evo, da, naravno, pričamo o prvenstvu. Da. Bili potpisa isti broj bodova na kraju sezone? To bi bilo... U drugom dijelu polusezone. Drugi dio. Razumijem. Drugi dio prvenstva, Pa 2-3 boda bila bi dodatna još dobra. Što bi značilo zbroju koliko bodova? Pa ako sad imamo 37 plus 39, to bi bilo koliko? 76. Što nikad nismo ostvarili od kako je Lige 10. Dobro, nismo ni mi bili nešto uspješni pa da bi mogli pričati kako to nismo ostvarili. Da si bar bio neki put prvak ko Rijeka prošle godine s nekim bodima, pa kažeš nisam ostvario, ali sam bio prvak. Pa evo, ja bi čak bio možda čak i zadovoljan da ponovimo isto. Samo, evo ovako, potpisao bi isti broj bodova s tim da ove bodove raspodijelimo tako da ih izgubimo na nekim malim utakmicama, da u derbijima ih vratimo nazad, samim tim jer u derbi ipak nosi 6 bodova. Da, apsolutno. Ne možemo pričati da su 3 boda. 3 boda su kad se boriš s nekim ko ti nije izravni konkurent za poziciju na tablici. Tako da 3 boda protiv Dinama, pa evo sad i protiv Rijeke, više nisu 3 boda, nego to 6 bodova. Eto, ja bi čak potpisao, iako se slažem s tobom da ima prostora i da bi moglo se više, ali evo, nek kiksamo sad protiv nekih Belupa ili a da bar u ovom prvom šucu pobjedimo Rijeka i Dinamo. Ne, ovaj prvi dio je apsolutno krucijalan, to su oba derbija na Poljudu, to mora biti bar jedna pobjeda od te dvije, to nema razgovora uopće. Bilo bi bitno da dobijemo obe utakmice zbog garda. Neće se, ti sam rekao krucijalno, ali nekako su ih slomi, pa kiksa i oni, pa mi smo opet tu negdje. Mi ćemo ovo prvenstvo. Ako budemo dobri, isto tako završavati kao što smo sva naša prvenstva koja smo osvajali u zadnjem kolu. Na žalost naših navijača i njihovih živaca i kardioloških problema, to će biti tako. Neka se svi pripreme, ako mi budemo konkurenti za titulu,
neka budu sigurni da mi prvenstvo osvojiti 2 kola prije kraja nećemo i da nismo ni kad smo bili nekako i bolje posluženim ekipama nismo to uspijevali. Jednostavno, to je tako, pripremite, naoštite lijepo svoje živce i budite spremni na horor film zvan Hajduk u prvenstvu i borbi za titulu. Ali ja se nadam da ćemo biti konkurentni, mislim da hoćemo, moramo biti mirni unutar ekipe, moraju se glave malo skupiti, moraju, uvijek ponavljamo isto, moraju se staviti, već me uvatio. Evo, sad je stari čovjek ko će igrati obalu. Ostavi se toga onda, vrijeme je za mirovinu. Ne dam se. Čekam, mora se mu, ne mogu vidiš, čekam, mora. Ajde. Samo sekundu. Vidite, dragi gledatelji, tako je to. Ovo je jedinstvena situacija. U 24. epizodi imamo prvi grč nakon odigranog termina. Nemojte zamjeriti, malo je stari čovjek u godinama. A onda Ovo ne mora ići jeviga, ovo mora biti. Nikako, ovo će biti highlight ove epizode, definitivno. Grč Šjortončija. Evo dobar prijedlog za nickname na YouTube-u, Grč Šjortončija. Grč, reka bi Mujo, pazi Pato, čuo sam da ima grčeva kad je išlo. Šta smo pričali sad prije nego što me zgrčilo? O horor filmu koji će... Evo kažem, daj Bože da to tako bude i mislim da trebamo skupiti glave, stvarno stavimo u prvi plan Hajduka, o tome pričamo u svakoj našoj epizodi, uvijek se ponavljamo isto, ali počev od najmlađih igrača, sportskih ljudi, svih ljudi koji okružuju Hajduk, treba nam biti interes, nije bitno ko će biti na čelu, ko će biti prijesnik, ko će donijeti tu titulu, će li biti Janko ili Marko, s kojim igračima, to treba biti manje važno, bitno da konačno ona dođe i da se u krajnjem slučaju da se borimo za nju, da ne ispadamo svako proliče opet smiješni, da se više ne raspadamo i ja nemam šta drugo za reći, to mi je želja. I ako to bude tako, i ako Garcia, kad je već tu, i ako smo ga tu zaforsirali kao trenera, kad smo govorili da ga ne treba dirat, neko odradi sezonu, pa onda dajmo i Garcia jer vidimo da ipak čovjek napreduje, sviđa nam se manje više svima kako igra, kako izgleda njegov nogomet, ne možeš reći da se ne sviđa. Ali džaba ti je sviđanje ako ti kiksaš tri utakmice za redom, ti si izvlačiti se onda svi oni problemi koje si imao prije, počeo od Dinama iz Tirane do derbija sa Dinamo Rijekom i tako dalje. To je klasika i bez toga ne može biti. Ali ja se nadam da bi moglo to biti jedna lipa priča i da trebamo biti optimistični. Ne možemo mi sad nemamo baš argumente za biti optimisti zbog povijesti, ali ne možemo mi sad vječno biti u borbi, da ne budemo prvaci. Mislim, to je... Nadam se, jebate, stari idu mi godine, ti bi bar da mogu, kad ti dođeš, kad budemo slavili titulu prvaka, da se mogu negdje, ja ne pijem, nadrogirajte me, ne znam šta, valjat ćemo se u blatu Bog te i slavit ćemo titulu, briga me, nek snimaju. Skakat ćemo u more. Skakat ćemo u rijevu, tu nema uopće upitnika, na sve moguće šeme. Pa evo, mislim da smo dosta toga obradili. Za kraj, hoće li Dugopolje pojačano sa Caktašom i Nižićem ući u prvu ligu? Pa evo, ja bi čak i volio. Volio bi, nije nam baš najsklonije Dugopolje, ali volio bi iz razloga da konkurencija mora malo putovati na gostovanje. To i ja razmišljam tako, a kad igraš protiv njih je onako stadion je za tebe. Stadion je za tebe, s druge strane ja nikad nisam,
kad je priča bila o dalmatinskim klubovima i tužno je da Dalmacija nema više klubova, jer je prirodno talentirani kraj sa tradicijom dobro nogometnom, da nema više klubova. Ne, ja nikad nisam bio, znaš, kada mi imamo tu neku šetnju. Nismo mi imali protiv Splita šetnju, mi nismo imali protiv Šibenika, da ne govorim. Nismo mi, znaš, nigdje mi nismo imali šetnju kao pod dalmatinskim. Zadar jedino. Pa ni tu baš nisi uvijek. Znaš, nisi uvijek, da. Ali kad je bilo gusto, znalo je biti šetnje. Ali dobro, uglavnom, nama ne treba popust, jer jednostavno, kakav si sportaš da ti treba sa neko otpusti gas, ali je lipo da sad recimo Dinamo treba se uputiti pa otputovati malo u Dugopolje. A zamisli sad da treba još u Dubrovnik otputovati, ko što mi putujemo u Vukovar i Osijek. Da. Znaš, to bi bilo onako jedno lipo putovanje i nije zanemarivo to kad ti imaš najdalje gostovanje Split i više nemaš ništa. Realno, sve drugo ti stane u 2,5 sata vožnje. Osim Osijeka, da. Osim Osijeka je. Tako da, volio bi, naravno da bi volio Dugopolje uđe, hoće li ući ili neće, ne znam kako. Znaš kako ti sad, naši dalmatinski klubovi boje se te prve lige jer nemaju, svi pričaju o nekom privatnom vlasniku, pa idealna prilika da recimo Dugopolje ima privatnog vlasnika. Oni su u drugoj ligi, jako blizu prve lige, dobar stadion, sve imaju za dobro ulaganje da se pojave neki privatnik, imaju zanimljiv klub s kojim bi vrlo brzo mogli ući u Europu. Pa eto, ne treba doći privatnik u Hajduk da bi on njega gura gore negdje, zašto nek uzme Dugopolje, vrlo brzo bi ušao u prvu ligu i mogao sa puno manje novaca i ulaganja napraviti respektabilan klub. I Split je isto bio privatnik. Da. Dobro. Ne znam, jel imamo još šta od ovih? Pa nema, imamo još voda najaviti. Tunan je Istra pred vratima. Da? Šta kažeš? Najavljuju očito ove sezone sudbinski da se igra, da bude potop kad je Istra, znači ona legendarna utakmica u 8. mjesecu. Potop prije utakmice odgođeno za skoro sat vremena, sad opet u nedjelju se najavljuje potop. Budeš li ti objavio ovaj moj grč, ja ću ti objaviti snimku tebe kako si ko pokisli miš bio na Poljudu. A dobro, ako treba mi potop nek bude. Ja izlike bilo kakve vrste, potop, bura, ja bi zabranio bi igračima da spominju vremenske uvjete kao bilo kakav alibi i opravdanje neuspjeha u nekoj utakmici. Jer uvijek je ista pravila za sve. Nemoj mi priču kao mi napadamo, vi se branite pa je vama lakše. Ne zanima me to. Ne zanima me. Ako su zadovoljeni osnovni uvjeti za igru, igraj sine moj, ako je bura jedno polovrijeme ti, bez obzira li ti odgovara ti puše u prsi ili u leđa, jedno polovrijeme puše tebi, drugo puše tvojim suparnicima, isto kod kiše, ne pada kiša samo na pola terena, nego na cijeli. Nemojte te djevojačke neke, znaš. Očekuješ pobjedu? Apsolutno. Htio bi se osvrnuti na ovu utakmicu Istra i Rijeka. Smatram da je opet neregularna utakmica. Nije to nikako ni kmečanje, ništa. Tebi se u teoriji moglo dogoditi, recimo, da su Laval je dao gol za 1-0, tako bilo za Istru. Da. I tebi se moglo u teoriji dogoditi da Rijeka kupi Lavala i da Laval da gol za Rijeku u istoj utakmici da da gol za Istru i za Rijeku. To je toliko meni nelogično. Jednostavno nema opravdanja zašto je ta utakmica nije igrala sutradan, ili za 2 dana ili za 3 dana. Nije moglo se igrati za 2 dana zbog Rijekine Europe, ali u ponedjeljak se moglo. Ok, nek se igra za 1 dana, znaš ja jednostavno tu nađi termin. Nema tu, to je viša sila. Ako je viša sila, igra je sutradan, dragi. Ne trebaš ti imati sad
igraj si, ono, kako god. Jer ovo nije regularno jer su oni kupili u međuvremenu 3 igrača i sad ta 3 igrača igraju u nastavku utakmice, koji nisu bili ni blizu Rijeke. Nije sad nešto sad značajno, nije to sad, ali jednostavno nešto što se već događalo, nešto slično, tako da nisam pristalica tih odgoda da se prebaci u drugu polusezonu. To je samo jedna crtica. Mislim da tu utakmicu trebaš dobiti, trebaš je dobiti apsolutno. To što ne igra Livaja, što ne igra Rebić, mi moramo znati stvarno onu izlizanu priču koju ponavljamo uvijek, mi smo Hajduk, igramo na Poljudu. Stari moj ko god istrči mora tu dati sebe i moraju se stvari postaviti uvijek na isto. Ponavljam, ko papagaj, mi moramo igrati svaku utakmicu kao da je derbi. Energetski govorim. Onda će se sve posložiti. I taktika, i otvaranja, i svi elementi koje si radio. Znaš, ako ti si imalo kalkulacije ili bilo kojem trenutku pomisliš da si velik, neće dobro proći. To je već pokazano, izlizano, ponavljamo, ali eto. Ja i bez obzira na sve vjerujem u pobjedu. Hoće ona biti teška ili neće, ja mislim da je najvažnije dobiti 3 boda za početak. I sad se vraćamo na kraju, možda vjerojatno na kraju ovog našeg razgovora, na ta derbija, 2 koja trebamo odigrati na Poljudu. Nije stvar bodova više toliko u tim derbijima, koliko je garda da pokažeš da si unutra. Ulaziš u proliće i ako ih dobiješ, drugačije se stvari drugačije ulaziš u ring, zauzimaš centar ringa, boksačkim rječnikom rečeno. Uzeo si centar i kažeš ok, sad ću ja tuć, možeš ti mene nokautirati, ali želim vam pokazati da sam ja u centru. Eto, to je, moraš pokazati gardi, bez toga ništa. Eto ti dobar i moj Luja. Ti dolaziš u nedjelju ili... Još pregovori traju. Još pregovori. Zato... Ko ti je menadžer? Ko ti je menadžer? Žena. A žena, onda s kim pregovaraš imati? Ako je žena menadžer. Ili ti je žena, kako on ide? Sudac, tužitelj i izvršitelj. Sve. A ništa, vidimo se neku drugu utakmicu. Vidimo se za jedno 10 godina. Je, ako bude tako. Ništa, ima na televiziji, bit će ti na HRT-u, znaš. Sva sreća. Inače ne mogu gledat. Je. A ne znam, vidjet ću, nadam se, ako ne, ima za 2 tjedna opet, Bogu hvala, pretplata je tu. Sad mi je sad treba sve uskladiti, jel da? Još jedno pitanje. Jesi učlanio ženu? Znaš šta, nisam. Dobro, nema veze. Nisi učlanio, u redu. Bolje nego da si rekao da jesi. Ne, ja ne lažem, neću lagati. Dobro. Znači, učlanit ćeš je naravno, ali nisi, okej. Naravno, znači učlanjeni su svi. Znači, ja, otac i kćer, još žena šteka. Jer moramo promijeniti, otići na stranicu, promijeniti adresu, prezime i sve, a to me mislim, realno je 5 minuta posla, ali ideš, sutra ćemo, evo već 22 dana, sutra ćemo. Znaš da se ja se još nisam učlanio. Obično se učlani za novu godinu u ponoć. Ja ti kliknem i učlanim se, ali sad nisam, htio sam fizički otići u učlanici i uzeti... U Imotski. Htio sam ići u Imotski i nešto mi se isto iskompliciralo, tako da nisam otišao fizički u Imotski i uzeti tu, ali evo možda sad se učlanim tu na Poljudu, naravno moj DPH Imotski. Sad treba izrezati ovaj dio, ja se nisam učlanio, naslov bojkotirali Tonči Vujčić, članstvo Hajduka. Ne, vjerujem da ćeš ti to odraditi uskoro, ali članstvo ide dobro, 65. Je, 65, možda sad je vjerojatno i više. Jedan standard koji je postavljen u zadnjih par godina i mislim treba biti objektivan da je to postavljeno za vrijeme Jakobušića od one novogodišnje emisije 2022. To je dalo toliki impuls i može neko misliti ovo ili ono, ali to je jednostavno stvar. Naravno da
da su postojali DPH-ovi prije i sve to, ali potreban je bio taj impuls koji je on definitivno dao i hvala Bogu, evo, to se i nakon njega zadržalo i evo, nadam se da ćemo ostvariti rezultat pa da to doživi još jedan dodatni boom. Moje, osim što je uvijek lipo da klub ima toliki broj članova, moje sljedeće želja uvijek, koji isto tako ponavljam, da to članstvo u velikom broju bude aktivno, da sudjeluje u svim opcijama koje ti to članstvo nudi, od skupština, od odluka koje izgledaju tako poprilično formalne i nebitne, ali unutar tog članstva se isto može isprofilirati grupa ljudi koja se može kandidirati na skupština našeg Hajduka za sve one koji su nezadovoljni, čak i iz onih koji su zadovoljni, misle da mogu bolje i kvalitetnije. Sve što je prihvatljivo, što je dobro za Hajduk, bi trebalo biti na moj interesu. I ako vidiš da nešto smatraš da nešto se unutar te grupacije ne radi kvalitetno, možeš jedino promijeniti svojom aktivnošću i neki demokratski putem koji ti je otvoren i nije nemoguć. U svakom slučaju mislim da bi sljedeći korak i općenito smatram da bi trebalo se stimulirati članstvo da bude šta aktivnije, jer ako će članstvo biti samo da uplati članarinu, a da manjina neka odlučuje, bez obzira dobro ili loše, uvijek će bolje odlučiti veći broj ljudi o bilo čemu. Zato smatram da nije dovoljno samo su član, nego malo više aktivnosti, pa i kod glasanja na izborima, pa masu tih stvari koje ti to članstvo pruža, i zato bi pozvao sve ljude da se uključe, da budu, ne znam, ta famozna čakula. To je jedan jako dobar moment gdje stvarno možeš razgovarati sa upravom Hajduka, odnosno i možeš i međusobno razmijeniti, pričati o nekim stvarima koje ne možeš dobiti kao vijest, nego si tu unutra, ono što uvijek želiš saznati, sajderski, vamo tamo, zanimljivo može biti, volio neko ili ne, prihvaćao ili ne, ali u konačnici ja osobno smatram da sve što je vezano za Hajduk, što je za boljitak Hajduka treba raditi. Mogu raditi nešto i kontra Hajduka nesvjesno. Nadam se da nikad nisam, ne ja, nego svi ovi ljudi koji se učlanjuju. Mislim da niko nema loših namjera. Možda kažem, radimo nešto krivo putom, ali ako sidimo za stolu nas više, doćemo uvijek do nekog pametnijeg rješenja, nego da pustimo da tamo neko odlučuje, a da mi gledamo sa strane i kritiziramo po kafićima i portalima, šta ja znam. Malo više aktivnosti i različitih mišljenja uvijek je dobro došlo. I s tom lijepom mišlju, jednim lijepim ekspozeom ćemo završiti. Tonči, od srca ti hvala što si bio moj gost po 24. put u Nauri. I vidimo se. Hvala tebi što uvijek provedem lijepo vrijeme s tobom, jer ovo je naš razgovor. Smanjili smo naše privatne razgovore, jer obaveze tvoje, otac je profesor, to smo zadnji put preskočili. Čestitam ti ovim putem na tvom novom poslu. Profesor si što si želio raditi u povijesti. I nadam se da te đaci slušaju i da će... I prepoznaju i provociraju malo oko tih stvari, ali nema veze, to je sve onako prijateljski. Dobro, ti ćeš da to izbalansirati. Drago mi je da si u tom smjeru da ti krenuo na bolje. Mi se vidimo. Hvala ti na pozivu i na druženju. Pozdrav. Pozdrav.